kadur jongka plimjat kala penmi ya ka jingki wen ya ki paj ringwet kristan kibadon hapo kari India hadin ka jingmi pau kadur jongu aktor Randip Honda ubalayang hapo kawai ka ying mane hajan jongka dingpana kabalabu halor ka pulpet bak kentang katai ka film Bollywood bala ai kerteng dakajat kabala mi kmat da usoni diol bat Randip Honda kala penmi ya ka jingyat tainya hadin bala pelaj pai ba ya katai ka film haka ship ho tarik risau bat ki pai ba riunget kristan kilami syakmat pan persya ya kador ka ba peni ya Randip Honda ba uyang hapo kawai ka yang mane hakaba kila pertaban kangno ya katai ka film katu kaningut na kinong mikmat jongka kenhun ki palang riunget kristan badon hapo kari India kila penpau ya ka jing ngosi kabajur da kaba penpau baka jing peni hapo jong katai ka film kala penmong ya ki jing ngoniam jongki bat kala penjakya ya ka jaka kentang jongki balang kristan ki katu kaningut ki paj riunget kristan ki balas dangban penlong ya ka jengki syabar ki jaka balapeni ya katai ka film jat handre hadin katu kanipur naka jingwan tuklarno jongki pulit lala ban kanglatno ya katai ka jingitmu ban yaki daki paj ringet namar ka jingbom yo shu ya kalat ban penlong ya ka jengki hajan ki sinema balapeni ya katai ka film jat nakliang ki tai ki nong mikmat kilalek ban IT daka memorandum syau joint commissioner daka ban dawa ban kangno ban peni ya katai ka film bat ban dawaru ban pengat haki ain persya ya kinong ak bat kinong trei namar lakno bakila pen mensau ya ka jing ngawniam jonggi bat katai kinong yalam ban yaki persya kila aipor sau pupra kenta rengkat ka jing maham bakin sanang pencur susu ya ka jing yaki lada omla ban le halor katai ka jing dawa jonggi